بسم الله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مرچم چاره سورة البقرة 21 آياتك بقر 25 آياتك إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. او مردما بندگی بکنید و پروردگار همه که شماره بنای تگو همه که چشم پیسرا بتگان تاکه شما پرهیزگار ببین. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اما یک ایه بنای تک پشما زمین چیرگیجی و آسمان سربانی و ایردات چا آسمان آپ نداره کو چا ایه تمرات کے روزیاں پشما نجوڑ مکنت کو اللہ دے شریداری و حقیقت شما زانے. وَإِن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. و آگاش مشکل توقع ہے چه همه چیزا که مدعین دیم داتا گوتی بنده سرا گوڑ بیار کجام یک صورتی ای پیمی و توار بجنت وتی مددگارا بغیر چه اللہ آگا شما راست باز ہے. یہ قرآن پاک حقانیت و راستی یک روشنائی دلیلی کہ عرب و عجم دراہی کافرائیں چیلنج دیگ بتک بلے آیاں ہجبر اسی جواب دات نکت و ہجبرانی ہجبر اسی کت ہونا کنا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر شیعہ نہ کنت تو ہجبر کت نہ کنے نبوترس سے چاہما آسا کہ آئیے سوچوک مردم سنگا کہ تیار کنک بتگ و کافران اس سنگ آستا پمشا مان کنک با کہ آست روندی گیشتر بیبیت و سگ گرم کنک با و دوزہی پا ہمی عذاب دیگ با. ولاحتی گوشید کہ چاہی سنگا مراد ہما بوتا کہ مشرکان آچا سنگا تراشتا کو بنائیں تگا ودا ہمائن بندگی کتا ای دوزہا دور دیگ با تاکہ مشرک اشیاء پوتی چما بگندا کہ آئین معبود چون بی وسا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشارت بدی اما مردمہ کے ایمان شاور تک انہیں کی کارش کو تک کیا ان واسطہ باغ ہست کے تچانچا آئین چیرہ جو كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ہمیں کیا روزی دیگ بند چھ بہشت ثمراتا پورگا گوشند ہمیشن ہمیں روزی کے مرا دیگ بتگا پیسر ترا و دیگ بند آیا ہمیں اوڑیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. و پا آیا ہست بہشت پاکین جنین و آپ اب انجاہ نندوکا یعنی ہمیشگی نندوک بائیتہا بزا بہشت ثمراتانی رنگ و صورت دنیای ثمراتانی وڑا باں بلے تامش و اشتر بید و پاکیں جنین چھ مراد بزا چھ حیض و نفاس ہو چھ عیدگی گندگی و ناپاکیاں پاک پاکن و بیئے بند اے بش ہچ ماننے
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.